Kaini hi Government Central High School Ambassador Tigania kaming zu la limpuya ani class 9 student kani Ming chu bon chung ania chuan class 9 kania chuan section C Kaping chu Stephen Lavin lian ania chuan class 9 Kaming chu Vanrat Felinia class 9 kani Kaming chu President Ming lian ni class 9 kani Kaming chu ma somtwang kani class 9 zerlai kani tuna ambassador kani ambassador kanya kan tun session hi kan hlok pui ma chan chu I nge sarti hanin min gai chabuka kani I hey ama saber mi nen khan himpoi nen khan presentation te po kan ne ya ke mani ya hlok na tam taka oma kan knowledge azaw ba ka I confidence tam tak min pe boka kan tan yan an chai be ma kan lom eme mani Hey, Government Central High School mingin lom thu ka soini se kan lom tak zeta hey in mail kanan mua tuna khan na paho poinain lo an tur chu mi chuan om tak tak helaya nang mani kai roi turin tha tho devin phur devin an lo kala khatiang kha in ni ve thei ni chuwangin en ton tur lir an lo kala ni ti kha riaila e voinia an kai ruai mai ba ka chu nung chang thadeu deu nei turin an kai ruai chuwa tumna nei turin an kai ruai chuwa chuti rualen in chanchin an hanjira adolescent period in nia voina ngaidan siam theichin amaro chu in ngaidan takhi chu klema he peer group in kalsan huna lam mature tur te po in nia thren kha chu mature tak tak te noma chung ho chu voina han ho chu ara thadeu achua ka sikul thaber dottu kan han ni te hi alomom ka tia alom nan ku ti han beng le rim tiang ti chuan an team ho zong he school mangai tak le an theina le thiamna zong senga nau pang anon en kol na konga chu hian lom thu ka soi ni ka lom me
Chi bevek ule vo in ni January ni som pakwa sang ni som ni paruka hianin Government Central High School a DLN Triple A Session 4 kan nei zau chi a kabula mi te hi ambassador ten ni a ama sabirin an mani hian introduction han nei ve phot se Kaming chu Stephen Larin lian ania chuan ka class chu class 9 Kaming zula limpuya ania class 9 zirlai kani. ani Stephen I ambassador ni tur hian engin nge I decision siam tir che ini chan men she thengem tiang ang drugs tiang awareness tiang ka tiang khan tel ka chak rim prima mo ka tiang kha bang ber khan ni experience ni ke duwa le ani nang digital literacy hi nang mani ang rol tan enge acha na isha te I mo da men she thengem Digital literacy hi thilti awal sampa chuan no pongte tan awareness thil thalo lakate a event him theipa she zana tan ten athagati concession nei to a khanin I hlok pui rawin in shem enge I hlok pui na lai te men she thengem ka lok pui khop mai tiang hai digital ka tiang te drugs tiang te double code tiang te ka ta khan riat zona po khan ka thazawa chuan tiang tun lai huna hian kan lo in ven him thei pha ni ani session kan nei to khanin enge I chung te mo I chian te mo midang te she ve to em ka kanu te le ka thian te ka chung te ka hril thin chuan hei hi tiang hi athaga te kai pon ru te thil tilok durin ka hrila kan session nei dan te po ka hril thin alo mom hle me ani le kami session kan nei to zong zong a khanin ambassador lo ni ta tiro khanga khan enge nuam ti ber enge I hlok pui ber min she thengem anuam lai ber te anom library so anom vek mai ka tianga school tan ambassador ni te ka tianga hai awareness ka tiang campaign a kan tel te ka anom gute alo mom hle me khati zong ha kan interview nei thei te chu ne kan lo me